Kani kadai Doorshan Meghalaya beri pedang subhai pi baro syakatup kubur mentaka janmiat syuban pais kubur bebernya nyepet syuai kimat berkongsan. Xiong Jingyalang Menteri Rang Bakdu Narendra Modi berdu Presiden Keri China Xi Jinping on the lawai ke Jingyalang BRICS Summit. Jiat keseng BJP ke Jela Meghalaya yu sembut Presiden Jongka ubadeyu MDC ketura Bernard N. Marat kumu kertong Jongka nak bentar ke election Shiteng Samoy ha Gambagere. Nangjur ke jing dawa boarding ha Jela Meghalaya wat hapedeng ke jing ban penmi boarding syuk-syuk. Banjur Menteri Ketnat boarding ke Jela Mondal. Badai bandon ke jing trelang hapedeng Ketnat Trekam ke Soka Jela bat ke Soka Pedeng. Yo slap duna ke Shnong mau senram bat seorang hakani ke ayom liur mentau snem wat laki day ki Shnong ki belapau nam hakaliang ke jingjur slap aga pertai berok kuwei. Bat pelong keri India ke lempung Indian Open Golf ke bekat riu jong ki kentai ha Gurugram nadu lasyai KHASI. Ki khubor ke bebernya. Menteri Rang Bakdu Keri India Narendra Modi ulah pelong ye ke Jingyalang Arliang Mamla badu Presiden Keri China Xi Jinping on the lawai ke Jingyalang BRICS Summit ha Kashnong Kazan ha Russia mentag sengi kene ke Jingyalang kelong ke bakongsan hadian bakini kiri ke lapoi sya ke Jingyamur jingmut ban penbet ye ki kampahara ha ki jaka ke bahab kaput lani ke line of actual control. Kajingalang hapedeng Menteri Rang Bakdu Keri India Narendra Modi badu Presiden Keri China Xi Jinping kadai kajingalang ke beningkong hakini ki sansnem baladem. Kaseng BJP ke Jela Meghalaya kalajiat ia usembut Presiden Jongka ubadeiru MDC ketura Bernard N. Marat kum ukurtong Jongka na kebentak election Shiteng Samoy ha Gambagere ke ban Salong Shen. Dagaba pentiknai kini Marak ulaong bagaseng kan saya kun yakni ke election Shiteng Samoy na kebentak ke jing sensyar ke babha ban penkupbor yaki pait nom kendong lingba ke sensyar pait ba nadu tenrai bat ban penkut no ya ke bamsap ke bala penjenjar khat ya ke jing im jong pait ba hagani kathan ulaong ru ba ke jing temu ke long ban penkela ya ke Gambagere sya ke constituency ke bekersyan ya ke roi kepar, which has actually affected them in last many years. So it is a very good opportunity for us to help these people. Ka Jela Meghalaya kalai kun ban bat ka jingkiu ha ka jingdawa boarding ka banangkiu da khatwei na khatar na ka shispa malau snem kat ba ka jing penmi boarding pat ka yaisa kat jo Menteri Ketnat boarding UAT Mondal ula banjur halo ka jing donkam banya trilang hapdeng Ketnat Trekam ka Soka Jela bat jong ka Soka Pedeng bat kumju ru jong kiriu shimet ban kentiu yaki projek penmi boarding na ka ka Jela ka bu thong ban long ka badap babiang na ladie ha ka bedei ba ka jing penmi boarding ba ka thmuru ban shna ya ka projek penmi boarding hawa kenshi wa laki don katu kat ne ki jing thot ki ba menshua bat ka company shimet ka Athena kani ka company menta ka ajingmut ban le no da ka hybrid model ya ka ba ka Soka kala nyau ba ka long ka bala ban le Private Jingilang ka baha ka kerdan sektor commander hapedeng ka kenhun sipaya da kaput kari India ka Border Security Force dan di BSF bat ka kenhun ya da kaput kari Bangladesh ka Border Guard Bangladesh dan di BGP ka lalong ha Border Outpost Mahendraganj Southwest Garo Hills. Kinong elam jong kini ki kenhun sipai ki le merjimut halo kimat peniat kaput bat halor kimat ki badai na ka benta ka baha kamiat jong ki Arliang Mamla Hakabala penwai no ru ya ka jingelang jongki da ka jing rai scam ban pentrai kam kloi no ya ka rai balai menjor lang da ka ba kila penpau syai ya ka jingedei ka bajan hapdeng kari India bat kari Bangladesh watla kila dei ki Shnong ki belapau na ka dau jong ka jingjur slap ka Shnong mau senram bat ka sora kila yo slap duna baha hakane ka ayom liur mentau senam katkum ka jingtip balapha da ka Tanat Indian Meteorological Department Kashnong mau senram kalayo tang kendai hajar sispa lai pupra 0.0 mm uslam bat kashnong sora kalayo tang nyau hajar lai spa lai 0.0 mm uslam nandu ubnai jeliau hadu ubnai nailur hakaba ka Jela Meghalaya barok kawai kalayo slap duna da kumba pra na kashispa
wala ka taru ka jing shit pat kala nangkiu ha ni ka spas nem baladap ha ka bala shemru ba kala don ka jing kiu ka jing shit ha keleng ki jaka jong ka jala. Temperature in the last 100 years since observation started for Meghalaya. So we have around, for maximum temperatures, around 0.88 degrees Celsius rise in the last 100 years, and minimum temperature around 0.46 degrees Celsius rise in the last 100 years. And the 5 warmest years are all after 2000. Ka St. Edmunds College kala pelong ya ka mock drill ban pen kreat lupa ya kinu ki jing jawan hub shop bat ya ka program ai jing tip ban pen tip sya ki samla pule college halo ki boj trekam kerkie hagane ka sngi la kan thop lang ru ya ka program ai jing tip halo ki lat jing yada bat ka mock drill ki ba pen bot kat kum ki jing ja ki ba kerkie haga bala pen scam ru ya ka jing angnot jong college ban pelong ya ki samla pule bat ki nong tre jongka ki ba shngain bat ki bala pen kreat lupa ya la dia. Ka jingelang jongka Forgotten Folklore Project lani TFFP ahaja apusa wala pelong daka Sora Mandala Foundation ka pelet jingmut hakipang bat ki bakongsan kum ka jingkhu jing suba ka kot ka khia ki samlakan thei bat ka jinghikai shapang ki kam shongkha ha ka puli puthi jong ka jela Meghalaya kani ka jingelang kala lumlang hadu kum ba aspa ngut ki brieu ki bedon benta bat la rakhiru ya ka jing penmi ya sapusan teli ki kot jingethu khana ki bedon tenrai hagi kanatang jong kathan daga jing thumu ban penbiang ya kilat jing hikai ki bedai bat ki culture na ka benta ki khana red. A good habit of a child looking at a cartoon, an animated cartoon that not only entertains the child but also gives them information, history, culture, connection. So I'm extremely delighted that the program is also being linked to early childhood development. One of the innovative schemes that was introduced by the government of Meghalaya and was a novel venture when it started off, because the focal point was on the first 7 years of a child's growth. Additional Deputy Commissioner Jongka Southwest KHASI District uba LT Tariang ulah hukum bantokit alo kajing keno aga bedai bat kajing bambiang kerokom sam ration kabahap apo Karanikor Civil Subdivision Southwest KHASI District kani kajing tokit kala sedang hadian kajing elang balalong hapedeng keseng FKGGP bat Additional Deputy Commissioner General Secretary ka FKGGP Southwest KHASI District Balse Karbani ulah pentip bahakatai kajing elang ADC ulah pensyai baga sorkar kala pelait ya ukhau syakinong di marbam bat nakata kadaw ulah hukum bantokit halo kani kemat sutu ba ribat senayo itu kaun ro Jun bat Agos bat September tenden dah nilai kedua hanya kini apa sebab depai ya ka supply ki ong ba nak liang ka office ka da issue itu ukhau inisial haki hosla kan mereka balong baik penba nang sung tu ki ojo sengi ba hadu mentai kini kilai benang senayo ukhau te nak liang junging lai kedua ofisal ka respon ini kam yang ba sa hapok sansi nak liang odong chong ser ko hapok sansi sa phan piri banwat jing sha ba shai ko to khau ka Leon Institute kala sedang ia program ajeng hikai jing tip ha district ribhoi ke bertemu ban penkup bori ke samla lingba ke jing hikai halo ke National Education Policy bat ki wei pat kimat kibedai bat kini ya kini ke program bala ai kerteng a new youth empowerment initiative inspire and inform project lapan wandur bahkan ya arbanai bat kan penslur ya ka jingishim benta ki samla puli hakaba ki nongelam jong kini kathan kila banjur halo ka jing donkam jong ka jing ai tilut yala dia ba ka jing batpor hakani kalat yo jing nang jing tim Kadang ni jing persiang keberit jing kalau ban bedilenti iki kalau masuk ternyata usai dia mungkin habut dia mungkin tu kat no penjai ni tre stong gitu mungkin ke coaching maybe kalau ande 4% 4% like 4% ke babun ni percentage
kadai kajing sempang kajung pi kajing penstom kajung pi banwan tista kajing kucing ki semua perkat go ki pendem yaki ha ka jingile kai golf kari India kan sepelong ya ke lempung Indian Open ke bakhan riau na ke bentagi kenthei ha Gurugram Haryana kaban sedang nadut lasai ke sengi kindon hadu shispa khat saungut kinongile kai na ki life way teli kiri kentup ya arpunyongut na pori India ki klur kari India ya ke bangi dei ban pechen baha ki dei ka Hitashi Bakshi ka Vani Kapoor ka Gorika Bishnoi ka Amandip Dral bat Redhima Delwari Mendang ini pek ya ke jinglong jiman ka sumineng hanong ba shalong ka jingkriat ka long khat san point san degree Celsius bat ka jingshit ka long apulai point san degree Celsius ka jing sngam ka hau ka long khandai phun riu nak shispa min step bat nyopu a nak shispa janmiet ka jing hap slap ka long 0.0 millimeters kala abandon ka jing hap slap ka ba malu mala ki katu kat ni ki jaka Syawan poi syaka bekut jong kani ketup kubor jong imentaga janmiet ini pek biangsa asian ya kini kimat makongsan Xiong Jingelang mencurang bakdu Narendra Modi batu Presiden keri China Xi Jinping on the way ke Jingelang BRICS Summit Jit keseng BJP ke Jela Meghalaya yau sembut Presiden Jongka ubadai UMDC ke Turau Bernard N. Marak komi pertong Jongka nak bentai ke election citeng semoy hagam begre Nangjur ke Jingdawa boarding ke Jela Meghalaya wat hapedeng ke Jing man peni boarding syuk-syuk banjur Menteri Ketnat boarding ke Jela Umondal badai bandon ke Jing Trelang hapedeng Ketnat Treikam ke Soka Jela bat Soka pedeng Yo slap duna ke Shnong mau senram bat sora hakani ke ayom liur mentau senam wat laki day ke Shnong ke belapau nam hakaliang ke jingjo slap ke pertai berokawai Badan pelong kari India ke lempung Indian Open Golf ke bakat Rio jong ki kentai ha Gurugram nadu lasai kesni Teparlok kap tungi lapoi sebekut jong ketuk kubor jengi mentaga janmiet hadu bangin di syamat pelasai kesini hagejuk kepo kebeshi boni pibaro. ये विशाल है ना इसका सब प्रॉपर चलता है कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है पता है इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है देखना टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी फिर भी फ्रॉड